مہروان بلوچ راج است و سلامت بات ہے انچوش کے شما سرپد بلوچ یکجہتی کمیٹیا 25 جنوری روچ بلوچ نسل کشی روچ نامین تک او امی روچا دال بندینا یک مزنی جلسہ عام دارگ جارجہ تک بلوچ نسل کشی یادگاری روچ دارگ مول مراد امی بتا کہ ای روچا ماوتی ہر اما بلوچ پسک یاد بکنا کہ ای نسل کشی وجہ سے شہید کنک بتا وشگو معامرہ ما ہر ہما بلوچ پسک یاد بکنا کہ نسل کشی وجہ سے ذہنی و جسمانی حوالہ نقصان دیگ بتا او ای روچا سرجم بلوچ راجا یک جگہ بوگا کلوا بدیاں او دنیا ارچی ادا راستا آہانا امی کلوا سر بکنا کہ بلوچ نسل کشی دارگ وستا وتی کردہ پیلو کت بکنا گوستگی 77 سالیں کہ بلوچ قوم بلوچ نسل کشی آما چی وہی نسل کشی ہے جتا جتا اندروشم اور رنگستا او پاکستان و پاکستان ریاستی ادارہ ہر جگہ بلوچرا جنگو کشگائند و مستر مسئلہ ایشی کہ جنگو کشگرا مختلف نام دیگ بتا او امی نامانی وجہ شا بلوچ وط باہر بانگ کنگ بتا ای روچا ماو شما کی دارگائیں گوڑا ای روچا مامی گوشگ لوٹی کہ بلوچ نسل کشی ہے جتائیں دروشم ہستا بلی درست یقین پالیسی تحتا بوگا ہاں کیا ما بلوچ کیا وتی سائل و وسائلانی واجہیں اما بلوچ کیا وتی سرزمین واجہیں آئیشا آئیے سرزمین پولک بھی بیتے او ہمیں وڑ آئیے وسائل لٹک بھی بنتے اور اما بلوچ ازاک دو ودن آنے واسطہ پریشان بھی بیتے ہما بلوچ مات وتی چکا کی رو دینا اچک ہمیں پاکستان ریاستی ٹارچر سیلانی تو کا بند مسرپت با کہ بلوچ نسل کشی دارگ شبید میں کرد گئے چرانی استے اگر ماں مرچی وتی راجی جونز زگو معامرہ داری نکو بڑا بگن دی آؤ کی ودی انچی کہتی کہ میں نسل کشی ایشا شو گیشتر بیتے مرچی پاکستانہ وتی قانون تو کا اجائز قرار داتا کہ بلوچ چوک گارو بیگوا کنک بباں او مرچی بلوچ اما پسک پاکستان ادارہ بگن دے آئیے پولیس سٹیشن آنی تو کا بھی محفوظ نیا او آہدہ بھی پاکستان ادارہ آئیے جنن تو فیک انکاؤنٹر نام سرا آئیے لاشا دوڑتے ہیں